lasti mai fina posta kulan toja sai plumai tu habi dodota kada dia ja ekwa wenti toja esta guinaiza gizahita sai plumai tu habi dodota kada dia ja ekwa wenti toja esta guinaiza gizahita humagagawi dispensasyon sa purason wahudi nanti parhawulaci ay tapora zamaulig hagi sigintiogan zanay oran para boka ay mumuha hitpur haji Fama Deni zamaulig hagi sigintiogan zanay oran para boka ay mumuha hitpur haji Fama Deni humagagawi dispensasyon sa purason wahudi nanti panhagulati ay tapora zamaulig hagi sigintiogan zanay orang para boka ay mumuha hitpur haji Fama Deni zamaulig hagi sigintiogan zanay orang para boka ay mumuha hitpur haji Fama Deni ay mumuha